Aida. Live Leo. Dancer tatata, dancer. Mamaya kayo ito, hangat ka, pulpulutan to brayo. Ano ko yung uyong ko? Yan, so hello po. Kadwami ako lagi tiyan. Agkakapintas, agkakaiduma ti pintas na lalo din na kay stripe ako ni Manang Aida. Manang Aida, kita. Sawa kayo, ikot naman. Sika kami pintasan. Dati ako ti kalalasbangan nga kaduami. Mabalik nga ako nga kontakan mo ko Menos presyo. Menos presyo ako, bagsak presyo ako suna. Ringan! Yan, so puros kami amin na po singer kada sanger tatangar rabi. Ay, bigat. Malam. Dadya mo ako ni Andrew E. Nga pianista. Okay, nagwapo ka na rin. Alam mo, laparan. Tigay say. By the rivers of Babylon, the rivers down. Yeah, we will. When we remember Zion, by the rivers of Babylon, the rivers down. Yeah, we will. When we remember Zion. TVC required from us the song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? When the wind carried us away from TVC required from us the song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouth and the meditations of our heart be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sit down. Yeah, we will. When I remember Zion, by the rivers of Babylon, there we sit down. Yeah, we will. When we remember Zion. So makita ito namin ng Best Man Challenge. One way ticket, 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 one way ticket to the blues. Second voice na kami, Aida. A two-two train, a truck in on a truck, got a trouble load, it never coming back home. Got a one-way ticket to the blues. Bye-bye, love, my baby's leaving me. Now I only two girls, a road that I can see. Got
Charvin Dai Langway. I'm gonna take a train to Lonesome Town. Gonna stay a heartbreak hotel. A fool such as I never was. I cry, I tease away. One-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket, one-way ticket to the blue. Yes, kumablas din may payas. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Ooh, got a one-way ticket to the blues. Yan, so jamming lang po dito. Ikadwami ako dito dito mga sing-singers. Ayan, Rainier, Henry Migration, Abby Agnes. Ayan, so at kanta-ganda po ako doon naman. Ano guys, ang Andrew E. Ang Okay. Philippine. Masakit sa first time. Back sa second time. Niya ka nang sasaw na dito. Masakit sa first time. Back. Papel ka lang kayo man. Sasaw. Musikal na yun. Mas ka lang ako. Kaya mo sila makanta. Ma'am Jemmy Sablay, Ma'am Yoni Celestino, Ate Chay Chay, Ma'am Michelle Cortado, Ma'am Hussein Gabriel. Ano ang ginagawa mo? Wala Parang problemado ka. problema ka. Iniwan ka ng jowa mo. Ipinagpalit ka sa masakit talaga sa pasta. Pag-iwan ka ng jowa mo. Ipinagpalit ka na. Iniwanan ka ba? Kung nasaktan ka katayanan, kagamutin kita. Kung nasaktan ka katayanan, kagamutin kita. Kung nasaktan ka katayanan, tatanggapin kita. Kung nasaktan ka katayanan, kagamutin kita. Dahil ako, dahil ako, Dahil ikaw ang umiibig sa'yo. taruang Dahil pantas. ako, dahil ako, Dahil ikaw. ang umiibig sa'yo. Yan, so happy 426 viewers. And once again, belated happy birthday kay Casey. Happy to be Birthday birthday. na ng February. February 26. Ay, sardo kayo. Yes, double partner birthday. Lagi ka na lang tulala. Paglalo ng kwarta. Laging nauulaw ka. Talaga, mabuting mag-move on ka na. Masakit talaga sa pesta. Pag-iwan ka ng jowa mo. Sumama sa iba. Ipinagpalit ka na. Iniwanan ka pa. Kung nasaktan ka katayanan, gagawin kita. Kung nasaktan ka katayanan, tatanggapin kita. Kung nasaktan ka katayanan, gagawin kita. Kung nasaktan ka katayanan, gagawin kita. Dahil ako, Dahil ikaw. ang umiibig sa'yo. Dahil ako, ang umiibig sa'yo. Yes! Tomorrow namin din, Sir Rainier. Yan. Teka to. Yan, thank you so much po. Sunako ni ating ako, ating Laina Abel. From Bantay, apo. Taga-Bantay gamin ka na, apo. So nga, anamay kasakas na, no? Ayan, so, ipamamumi mo tapo ni Rainier. Handak pa yung amo. Oh, ama na mamuda ka. Sunabo ti kadkadwami idib. Nabuibuyan yung matlang. Idi. Ano, tiyer na Hello, nasa. Ninang Liva, Ma'am Grace Abalde. Hello, Ma'am Grace Abalde, Ma'am Junaliza Amicas, Mamang Bernadette Torda. Mamang Bernadette Torda, Ninang Shisha, Ate Chay Chay ka naman. Ate Chay Chay, Ma'am Yerna Nonesa, Ma'am Lenny Jane Villasilio Garcia, Ma'am Leslie May Payas, Ma'am Cristita Tita, Ma'am Gina Lynn Rambaon, Anong Ma'am ganap Impa ating? Masusawa. Ano ate? Jamming, Hello, Ma'am jamming Leia po. Gloria.
Jamming ate. Birthday na kami, last birthday na kami, hindi ka duwami ate. Ate Casey, last birthday na ate. Ate Christy, hello po. Happy 462, thank you so much po. Dinangkati ulo po ni. And of course to Kabakungan family and transportation, thank you so much for inviting us here today. Ninang Flores sa Tiago. Ilakay mo, dandanin san agretiro. Tanuti rabii, tinan kayat sila. Pari piring kumpay, dahi gandel-gandel ko. Gempasi, nga isnabi ni maganap ko. Ni bakit ko, dan samutan, kabit na. Naagkapsot lata, oray pagkilawek di ata-ata. Ibakat kumpay, karin yung nagpaiduma. Ngem kas-kas di, adi nagkigimgina. Na minsan nga aldaw, simuro di high blood ko. Impurwak ko't pinggan, ari nula pati aklo. Panagtagi balay, jagun masursuruta. Takarin yung bakit, ingamit din ni Papa Ida. Oh, sumanati ako rin mo. Ay ni bakit ko, gat bakit dami. Game saan bet-bet, amakapet, bet kadwak na ampet. Kawilak patali-tali kudimet, lata amang ngerik na. Tinurugan na sa aguro, isudi pang subad na. Balsay mga auntie, mga uncle. Antay, aglanto-lanto kayo mag-ano ko. Ni bakit ko, dandanin san agretiro. Retiro. Tano ti parbangon, karawaan at lato-lato. Maripirin kumpay, dahi ti bukel-bukel ko. Kempasik, nga isnaptatan maganap ko. Ni bakit ko, at ang samot ang ikabit na. Taagkap sudlat ta oray pagkilawag ti ata-ata. Ipakat kupay, karit mo nagpaituma. Ngem kas-kas di, adi nakikingina. Na minsan nga aldaw, simro ti high blood ko. Inpurwak ko't pinggan, tay kaserola pati aklo. Panagdagi balay, jabun masursuruta. Di ka rin yung bakit, ingkamatan ni Papa Ida. Ay ni bakit ko, get bakit dami. Ngem saan bet-bet, amakapet-pet na naampet. Kawilak patali-tali kutimet, lata amang erik na. Tinurugan na sa aguro, isuti pang subad na. Ay ni bakit ko, get bakit dami. Game saan beten, amakapet-pet na ampet ka. Wilak patali-tali kudimet, lata amang erik na. Tinurugan na sa aguro, isuti pang subad na. Kawilak patali-tali kudimet, lata amang erik na. Tinurugan na sa aguro, isudi pang subad na. Oh, Manong Andrew E. Dipianis sa ato. Manong Jongo Bantes. Gisap ka namang Jong. Parbangon no agrii, apan agpunpun tinatayane. Mangisa aksa agiwayway, itinwange.
nagaget ni best friend Casey natari pato itidingwet pagulidanan kenasken tulade tawan kaniyan at banog inaldawlat na sumalog uray magaa sinit pa'y itiputo nagarat kadlakta uray at sa gubanit na agpastrunuang panagait nanana kasta ni Uncle Bertie sa lasumang bed no iti malimin ano yan arigat di man lang rumang ay at kaapo ni Uncle Bertie isupayenti mang pakpakanin ala tiruta dagdaning panaga abitin Kontek sana kayo. Game apay tanaliday day taabagam nalpay idi na amuam iti presyo iti pagkay ni Uncle Berting di pa'y umisem napanpay geti nagsidujinen game ko na nasumulit aking tuno next travel sumaron no apa nagtatalon raep ken si kaget imaton doble pa'y menten presyo ti apuno awan pa'y getanon ti irigasyon di gasolinan di padanon ni Uncle Berting nangisaldang ti taltalon Gamdinan san masakan tadi makelen iti pamilyan tatay barunang agbasbasakit ng asawa nagragsak ti pagkasarna balse dito'y balse dita game nalako na tay may isang ektarya kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen tati kayat na rumang ay di pa nagpiyagi at daapunan ni Uncle Berting isupayen ti ang pakpakanin ala tiruta adlaw alumagaye at damay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agkap kape nakamuling-uling ay awanin kita matalon tain na aminin ano lalakon awan pa'y kiti denkuan at mandaripado. Alright ladies and gentlemen, on the keyboards Andrew A. From Candon City, my daddy Andrew. Kami po sa Roger Mambuwal, Ma'am Lucila Valdez Cortez, Ma'am Shari Kunday, and Ma'am Annabel Ludovico. Barbangon no agrii mapanakagpunpon sinatsayanin edi simang petsi malibugag ni Uncle Bertie nadagit itinutot na agraman pa'y apukon na nagaranada na pandimisita Ma'am Merlinda Puzo. Dakil nagpaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladagen kuana at sa iniero doktor ken abogado ni Uncle Berting anyangatan di obrana kasta ni Uncle Berting sana sumangpet no ti malemen pindain nati anak na apasyare nalagunan ti dagdaganan a pinagpaadalnan game itanket mansyonin iti balaynan si kangay karuba among isuna ni Uncle Berting natangtay isuna aramiden na ti amin kadatayo nga anak na agsubalit tay kumamit din kuana when agsubalit tay kumamit din kuana Alright ladies and gentlemen from the Silver Boots Band, shout out! Best friend Clarence. The most requested. Mas na ayan na Kasimuday ta, Narat niyang awit-wit ay
Uray saan isulaunay di na pangawis isip ni manong ko no isut ko'y buyae kas rosas dayay tingna kataigan met di marpil ang ibin na adat tulawayan ang yati panggep mo inaku idatot rinapot no nga ayat ko into no makita ni manong kong ang sulsulo. Mas na ayan na kasimuday daran niya kabitwe sa binti ayan na dayjay nay sabong tisan niyata gantay makagunaye amang ko'y buyakin kwa na nay kita emma kita emme umiskise oray saan saan isulaunay di na pangawis isip ni manong ko no isut ko'y buyae kas rosas dayay tumpina kataigan met di martin ang ibin na at ang tulawayan ang nakipanggit mo inapuwidaton rinapot no nga ayat ko into no makita ni manong kong ang sulsulo tututingan na di magkakantayan siya kantay kayat na ay dilaan mo hindi man lakunak no bilang aklunen na iserbik bagikin manong aging ganat tong palto'y biyang Marites ko Jama hello ka na po DJ X Danga Agbuy-buya shout out kin sa Renyo Iliaga Serrano Galasio Nuday pinaya kumanong tay gamgama jag maikari taadan ag tagikuwa Uray no sawem manong anapod no ka tupay na patsin taamok nga gangangaw ka Uray no ikari amin kabit pinwe Uray no ikari nga agsingsing teka kasano ngamin manong nga ayaten kakit di awag na ken ka playboy di kalsada dinakman linaw ka na kita nasasambit nga sarang-sarita dadyak kayat nagtuok ken ka dadyak tuket nga aglanwa dinakman linaw ka na kita nasasambit nga sarang-sarita dadyak kayat nagtuok ken ka iburin na Banse yan sa daka naman ito'y Kamanggaan Santa Cruz ito ka na po last birthday ni Manang Casey Kabakuman Chow ate kayo sa mga dula Nuday ti ayat kung anong tay gamgama so na ako birthday jag makikari last birthday na to ang nagkukuha Uray no sa web manungan na utuka jag tupay na patsin taapok nga gangangaw ka Uray no ikari ang pinangabit pinwe Uray no ikari nga ang sing-sing ka kasano ngamin manong nga ayaten kakit di awag na ken ka playboy di kalsada dinakman linaw ka na kita nasasamit nga sarang-sarita dadyak kayat nagtuok ken
So, kanta ka nung matapos na ito yung birthday celebrant tayo. Palakpakan nyo mata barangay Kamanggaan. Thank you, Ninong Don Art. Oh, kanta ka nung hapon yung birthday celebrant tayo. Yan, And I'm so happy birthday to my pamangkin Althea Nerona. Yan, happy 502 viewers. Thank you po. Naranya kabulan, sikat pangipanegne, tinggarin karimi, anapasne, kami istiag laulaw, isut pampasingkit, nabugel ka ayan, kaptuit isang Yan, so ganda sa ating Agnes. di bulan na nabili, sikat bang pangayek, di patik ni anapasne, iyarigit kanyak mo, di agpupas adung mo, nang silaw pinate, hari ako do. Urat man ti dongkeng tap no mentarak rakin, ibilagi ayat atar-tari patuen, panubang ka ado di kabay lang akong bae, tatikir tinapot mo daw sa ragame. Kaya po dyan birthday. Maudi ka nung birthday na. Oh, ira mare. Naranya kabulan, sikat pangipanegne, tikarin kariwi, anapasne, dami istiyak laulaw, isut bang pasingkit, nabukil nga ayan, naptungi isampi. Di bulan na nabilig, sikat pang pangayen, di patik ni anapasne, iyarigit ranyak mo, di agpupas adung mo, kag silaw pinate, hari ang mudo. Urat man ti dongkeng kapno intarak raken, di bilagi ayat atar-tari patuen, panumag na ano di kabay lang akong bae, tatipyer kinapot mo daw sa ragame. Urat man ti dongkeng kapno intarak raken, di bilagi ayat atar-tari patuen, panubok ka ano di kabay lang akong bae, tatipyer tinapot mo daw sa ragame, tatipyer tinapot mo daw sa ragame. Yan, sa ating Agnes din po. Minsan mapakariaga, ang murmuray dagit di mata. Tayo suti makaagas, ang liliwan di kaungga. Isang maruti sa wala, at dahil sa mga kakurang, at dahil sa maray awin naka, at isang mga gusto ka. Urayan ka aling kanya karida, uray ba'y mo ako nilkunda, uray ba'y duwagas mo sa duda, luwas nagtakrik-nak na pantayaka. Isip ka ba di ako, lawlawan ka ang
kariga Isan maruti sa wena Aday sa mga kakura Aday sa paray awin na ka Isan pa magustukan ka Uray adaan kanya kariga Uray paindu at kundi kunda Uray paindu ang puspusutuda Nuwas mendaklik tak mapagmayaka They can also not one feeling no Easy, Gumisap ka man di ako Lawlawa ka At di marupong ko Naisip mo Isot mga ayaw They can also not one feeling no Nagtugaw na po ni Andrew eh. Tamay na kanong apo itugaw basit. Sumarano ka naman apo ni Andrew F. Kulay F dato eh. Yan. Anya mo ti message mo, birthday celebrant. Ako Kan kasama tapo happy birthday, Jay. Talagang birthday tatangal daw. Nyanagan na kumare. Althea Neron. Ayan. Ading Althea. Ayan. Ay, All the way from Canada. kung ano All the way natin from silang Canada. nag-birthday. Nakirabaraman na I-charge siya tayo 3-5 tulatan natin guys. Dato'y takam nag-birthday tata. Sus. Tata na po makita yun ni Casey. Ni Casey tatang ako Hanga nakapading. Ngumne, tore awan ti pading na napintas. Mare, tata. mang adawang mga kulita dagiti Ojen. Nya ko na na. Nagmay ti boses ni Casey, mayat hanga nakapating ko na mo. Di ba? Apay, DJ pating natin mga pakot kanya na. Isa. Dagiti karoba ni Casey apo kita inyo nakasala. Ayan, sumala po nga ba yan? Ayan, nandada, tayon. Kaupay mo sumaya. Tayo'y bay sa nilawa. Ang buya ka Love ni ko Casey. nakalibaw. Ay bakit dito ka baga? Pilik sa ni mga siti. Lagat sa ni mga kamot. Labi na akong tsatsaan ko ka.
kaupay mo sumayaw, kayo'y may salinawan. Labit ko na tangibo, ay pakido-kido kapag pinsan mga siki, lagit sa mga kamon. Labi na akong tadyaan to ka, kita likit kagang. Ayaong paling-ling-ling, ayaang pa-uri-uri, ayaong paliat-liat, kan patuwad-tuwad. Hala, ika hindi lang tiyang-tiyang, kay ganit sa bawat wala na guri-siri, ganit sa baguri-baguri siki, bisan maibabasing bulong sinsiri. Hala, ika hindi lang tiyang-tiyang, ika'y puting bubukang kutak-kuat lahi, kay basin sa nahangang bagis ko dali. Sumayaw si Pwede, sumayaw si Pwede, sumayaw si Pwede. Salapay ka lang. I'm so young and you're so old. This is my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will be. You and I will be as free as stars out in the street. Oh, please stand by me. Diana. Just I get when you hold me close. Oh my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never apart. Oh, please stand by me, Diana. Oh my darling, oh my lover, tell me that there is no other. I love you with all my heart. Oh oh, oh oh, oh oh, I know you love you so. Only you can save my heart. Only you can see I'm proud. When you hold me in your loving arms, I can feel giving you on your child. Hold me darling, hold me tight, squeeze me baby with all your might. Oh, please stand by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Oh, yeah. Yeah, once again, happy birthday, Ate Casey. Ate Agnes, thank you so much. Mount Zion. Isa ate? Mount Zion. Yes. Mount Zion ako ti nagan man ti grupo da. Nasa dito na po ti maudi na sonata. Para po kami tayo makasasawa.
Ito ako disunatan ang para sa niya. Numaysa baro ke makas asawa Oh, mga sawa ak iti gitarista apa yan? tayso iti asawa no agramas ay agramas akbe agrinamas kam adwa tinga rabi ino malpas tito karme agrin namas kami. May gitara ka niya. Numaysa ang balasang Abay, Lakas asawa iti? mga sawa na iti pianista. Kaya kumet. Takisag asawa no agtugan agtugan Mayatan. agtugan agwa Ang sarap-sarap. tengat rabino malpas ko karne Nati Messenger. kami May saak baro ke makas asawa na ano naman kasawa mo mga sawa na tanti drummer Allah ta isot magustuhan apa yan no agpatit akbe pakita mo na dyan agpinatit kam adwa ang sarap-sarap di nga rabi ino malpas tito karmi agpin nakit kami Numaysa ang abalasang apa mga sawa ang piliman konten mga sawa na di anak di manalo apay ha isa magustuhan no agarado agarado ka magwa tenga trabi agitin kami agit na nato kami numaysa aktun abalo balong mga sawa ak mate karuang kalama mga sawa ak iti sorbetero Allah ta isot kayat ko Abay kamay. no agdel mata kume agzinilman kam adwa Dalpat pa mo inga rabi iuray na lamiis agdin nilman kami Lumaysa ang abalasang apa Yet makasasawa ang mana mga sawa na iti doktor ala nagbayahan Ang isa magustuhan taway no agtudok tudukot iyo tunog mo tenga trabi no malpaste eh tenga trabi agrein kami sana all matutudok sana all tinodok wow sigaw mo na kumaysa baro ke makas asawa naman to asawa mo asawa ni karubang ta isot magustuhan Bakit ang karubang? no kalungon nak ay kalungok mat aginalong kam adwa sana all nakakalaw no ti parbangon no nakaturog darling ko again kinalong kami Numaysa at abalasang apa Dalat makasasawa manay makasawa at ite photographer tabok man sagimas magustuhan no agsire
Bati met. Dakkel ang mula mo dat ori basit ti tao no dakkel. Ay, Di pa nagayat basit na. kanya na kanyak. Ay, basit Ang kanya na bibiyang kanyak. kuta kanya. No agsirit. Siripag magla. Siripag Dumatak ka na. nga duha. Bingay ta. Ingat rabe. Agin nulos kami. Ah! Agsen. Sen. Sen. Nerep kami. Tala kay kaya yaw. Sige mo na. Naman sa homo. Naman na sa homo. Numay sa... Okay na to. Numaysa. Kasi tigay na. Numay sa abaro. Paro mo na. Ke makas asawa Ay naman ta sa homo. mga sawa aktatan iti dancer. Alam. Ta isot magustuak. No agsal sal 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 sala. Ay agsala akbe. Ingat rabi agitan kami. Agsal sal sala kami. Para matito yan. Ano ka pa nanatakpan pa sa wakan? Amo ko. Ay mo ko. Mangalap. Agore ka. Oh, sige, buraya. Numaysa. Abalasan. Apay. Ket makas asawa ak. Mga sawa na. Te. Titi fisherman. Nalalasay. Isot magustuhan. No agkamal. Agkamalakmal. Ala nagmayan. Agkamalkam adwa. Di Pilar. Tenga trabe. Aging pulos kami manan. Awan makanta konses. Adapay kanya. Ano ba yun? Dapay reserva. Tenga trabe agreeing kami. Agreeing namal kami. Magimas na. Tayo na. Ada kayo sawaan. Bye. Aba na kami tumasawaan. Numay sa aktun abalo. Balo man na. Mga sawa akmane. Okay. Mga sawa ak iti mamartak. Ay. Ta isot magustuhan. No agpulutan ay agpulutan akme. Agpulutan kam adwa. Tinga rabi ino maibus pulutan me. Agpinulutan kami. Sirang na dyan. Alright. Thank you so much again yung nagpalakpak apo. So, tayo na po ti last song me. Dahil ito yung last song may napo. So once again, happy last birthday to best friend Casey Kabakungan here in the Philippines because next year, she will be celebrating her birthday in Canada. Wow. Yes. Wow. Yes. And the next year, she will be celebrating In the Campus Santo. Lagi pen. Happy birthday. Pigas dyan. Nagpaiso. Apo ni Manang Casey gamin ke Yes. no umumay di balay ke. Paglaki din tawan ti bayad naman dito nga naramid tayo. Ada, nagsarita mi tatay. Una na gamin kanya birthday na kano. Di namin When? pagbaga nga dagam 16 birthday di tani. Tap no? Ada ko masingiran tayo. Supay ko madji 3.5 na yung bagsak presyo tayo. Yan. Ada ka na po ni Apo Balikbayan. Yes, so palakpakan tayo man apo dagiti balikbayan sa'yo all the way from Canada! Alright. Ma'am, thank you so much po. Okay lang, ma'am, oritag, pa 500 kam lang ka nasaya at tibiyag main. 350 ka kanya. Ang kadi-joke lang. Alright, so here's another song. Ay, ayun na. Ayun na, Jig birthday. Nasaan si Althea? Ay, dito. Ay, wow. Oh, hello Miss Canada girl. Hello, ma'am. Happy birthday. Ay, ang isuna. Sino ba kami? Awan na si Jai? Canada. Yan, so, birthday na ako ngayon. Awan Jack birthday. Yes. So nga birthday lang ta. Oh. At tanta ti birthday song kay Awan Jack birthday ngayon. Awan Jack birthday. Right. Ito.
Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday, Casey. Happy birthday, Casey, best Happy friend. birthday, Casey. Your last birthday in the Philippines. Happy birthday, happy birthday, happy birthday I'll to say you. yeah. Kita pumanaw ka. Ay, Di ka to lip agsub-sublet. Iba timon kanyak tay miyon nga hulugan. Ay, paluwagan na ano. Abang ka di Canada? Nasayaat mo. Tama kisayan. Di mamartot di Pilipinas. Ano na mag-isayan, di bagsak presyo dito. Alright. Apo, joke mi na adi. Agpay-paiso di ka No, di. serious one nyo, ma'am, pagawit kamlatan no ka. Total ka, malabayad mi dito. Joke lang po Ajay. Aglilin mo ko Awanan, tayo may lang lakok amin nun. Di ba Sir Ronald Gelasio, wala na kami ito niya, sir. Agpa-schedule tayo bagbagi tayo di viewers. See you in Ilocos Norte. Oh, manang Aida, may kanta Yes. last birthday mo to? Ay, last mo ta? Dati sumarong agkanta apo ko't nag-last birthday mo lang di last year. Pero Wow. di nag-last birthday na apo ko't di jay Nigeria. Mm-mm. Ladies and gentlemen from Bantay, Ilocos Sur, let's give it up to the one and only, the living legend, Abel, Mrs. not just one. Mrs. Aida Cariaga without husband. Pagtangtangsit, naginig, natangsit. Gari ka, ma'am. Oras kaya amin ulaw. Wala gari ka. Dapat ka nung i-folding hand. Api manatan. Man, da ka nung makita. Well, tap na mabungan taro pa na pintas ka. Kasandal na makinagpaigit ka na. Aan, kasta ka no tap nun da ka makita. Wow. Amo ngay gaman data na rubber dahil tato, kinilang. Alitin kita jablo na kita ikamang kijang balaya papa. Kaya po, Papa. kasi kami lang apo amemet no, parang Papa may- Anawa. ano ba, Shout out everyone watching and laughing Okay na us. ang kanta ka po. Lagi bats. Okay bats. Ay, batch niya. Okay. Okay. Bats. Extension. Ang pinabayadan 30 minutes at ban ay kumaya. Wala pa. Apa yung extension da? Extension kung kuna Extension ka naman. daw 30 minutes. Mano. Japan mo kanya po bats. Awal na nga rin bayo doon, nag-extend na ba yun? Apa yung agkabatch kayo? Isuto ko na ito tayo. Nagbasaan niyo ba? Ala, kasi sumubsobra di kung naman ang Di. case eh. Awal na rin bayad tayo, nagpa-extend na ba eh. Ala. Iso nga sa atin tayo kadagtan niya ako Wow. balik. Okay, sino kaya na kami mo tapong ayaban? Ayaban na kami ng taapo, ha? Okay, dato ang kanta ka po, linoloko lang ako. Oh, what? Loko-loko lang dati ako, kantahan lang. Wano kailan? Loko-loko ka pa. Loko-loko lang dati sa katwak. Rupa tayo palang kang ninulukod ko na. Marso. Happy birthday, Mama Heidi. Best. Ingat nga ito, ma best. Mama Heidi at Okay. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Heidi Agrap Ordonio Valdez from Maui, Hawaii. Lanay. Ay, Lanay, Hawaii. See you in Lanay. Okay. See you in, ano? Goodbye lang, best. Okay, para di balikbayan. Kinala. And once again, happy birthday kay Nagteya. And advance, happy birthday kay ni Madam Casey with Padding. Yes. Ay, puro sa mga advance ka. Ako na, ano birthday naman tapos. Damanti. Nagdiste damanti pagpalunan nan. Goodbye, Joe. Mikat ikaw. Iyaw ni nayaw. Kasi nasangga. Mikat ikaw.
susumpong. My phone, the sweetest one, Ninayo. Tayo! 당연히 반주 to the top, Ninayo. Nagmayataw. Tribang note, phones and notes, the place is boxing. Musik. King for come to see by the dozen. Dressing sad and kuhak when Ninayo. Nasamit kang ka. Sounds of a good word, epic man, Ninayo. Ay, naman! Jambalaya and crisis pala, Mia Cambo. For tonight I'm gonna see my Mayo. Big guitar, people dead, Ninayo. Kasama kang ka. Sounds of a good word, epic man, on Tibayo. Yun number. Yun Ninayo. Nakaroon ka ba yung Junaling? Settle down from the town, get the Rugyo, Pirogyo. and he'll cut all the peace. Oh, Ninayo, Number. swap it mine to my phone, what she need, oh. Sounds of a girl, hectic fun, oh, Ninayo. Oh, number. Jambalaya and crisis pala, Mia Cambo. For tonight I'm gonna see my Mayo. Big guitar, Insik. big putar, oh, Ninayo. Sounds of a girl, hectic fun, oh, Ninayo. Oh, Ninayo. Oh, number. Ang saya-saya. Kahit walang bayan. Pero yan siya mabalik bayan. Oy! May kamatay! Yun number. Naumay ka, natulag gibos sa art ng propatan. So, kaya atak, kumanatawa ka na, pumanulutan mo na, bubraon na. Gibos lang gibos sa Alfonson. So, kaya, Nagaging kuno Bungi ko nga, ba bungi. ito kuma? Kanunegan. apikas na dati ko. Ana. Ay, true. Okay, so today is a lucky day. So palakpakan po lahat natin ng mga naka-yellow. Ay, wow, Neo. Basta yellow! Makapelo. Shake! Maranya mo tao. Ano man ang juan? O, ne, say-sayatom. Baka no, patayasan na tani ko ah. Open request, open tip. Open request, open dollars. Tita Joyce, Kesquin. Hello. Partner, Greka. Ana. Ada nag-request. Ana. Anya ka no kanta ni Marietta Rafanan. Anya ka na jay. Santa Catalina Waltz. Damagit naman ti bayad na. How much? How much? Santa Catalina Waltz. Yes. At the Balsa ni Santa Catalina. request ka, dabayad na. Tana sa Okay, swals. it depends to you, That is his waltz? ano kayat mo? Yeah, it depends. Ha? It depends. Cinco ka na, bes. You proud yourself. 5. Joke. Intro lang pangga. Kailangan basta ika lang. Ikaw lang ka na, pangge. Santa Catalina Waltz. Ikaw lang din intro. Pangge. Ito lang, pangge. Giant. Lagyan. Okay, Ryan niya po, jay request yun. Sige, ano bang Isagsaga naman ibayad mo, padre. Lakatam ka rin sis. Santa Catalina. Sige, magkanta natin. Santa Catalina. Santa Cruz ka mo. Santa Catalina. Taga Santa Cruz kami gamin. Kami ang muday dyan.
Sa Taga-bantayak mo. Ano ang mga taga-Santa Catalina? Santa Catalina. Ano ba? Santa Catalina. Okay. Sabay ti San Vicente. Pabaliktad. Santa Catalina. Abay San Vicente. Santa Catalina. Subrok kat bantay. Catalina. Abay ti bye-bye. Adayo aja, adayo. Ivan Rivera's na to. Akto gawa ko, Beshi. Sumali ka. Ah. Kumano ka? Ibalik gawin sa ito. Porque sabes que te quiero, tú te aproveches porque sabes que te adoro. Me entrarás mal y sentas tu derecho, verdad bien claro, y tan merecido te pongo en su lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, no es querido, no estás pensando tú en juego. Tú tienes cuenta que te digo, con tus detalles me estás cansando. Si lo que operas yo me despido, yo lo echo todo olvido. Así es mi corazón. Esos pelos momerentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fresco recuerdo, todo. Con tu sonrisa, todo, todos los cueros, todo. Así como regalo tarde, surat bertare, aprare prendere. Duterte kung ano sa Duterte. Yan sa Duterte, kung kunang samat yan. Duterte! Ang Teresita Campos, Tita Marlene Domingo, and I'm Josephine Laureta. Hi, Wachito. May kansala gaminan Porque sabes que quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal y sentas tu derecho, verdad bien claro, y en tal merecido Derecho, te ya. pongo en su lugar. Últimamente, ¿qué está pasando? No tienes tiempo, no es querido, no estés pensando tú en juego. Tú tienes cuenta que te digo, con tus detalles me estás cansando. Si lo que operas yo te despido, yo lo echo todo olvido. Así es mi corazón. Esos pelos momerentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fresco recuerdo, todo, con tu sonrisa. Vamos a ulo ka. Últimamente, no tienes tiempo, Kotse, ka ng kotse. no estás pensando. Tú tienes cuenta, y lo echo todo olvido. Así es mi corazón. Esos pelos momerentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fresco recuerdo, todo, con tu sonrisa, todo, esos pelos momentos, todo, tus lindos ojos verdes, todo, el fresco recuerdo, todo, con tu sonrisa, todo. Todo ko ng Nakulot. tutog man. Todo. Arriba, Casey Mariaga. Oy, kasyan nyo magkatate. Yan, datang nagdirinig ka yan. Ang idag yung mami. Apay, kaya problema. Abay, makibibang ka dito. Ay, hindi problema, ante. Ay,
Ay, abay, chispusa ka makibibiyang ka, ti. Handa bang may tungarot, partner mo ka narigat pa, Ay. buti kami nga kwa. Laag hilaw ka nga ro, dagit ay agbaybuya ka niyan tayo naman ang Aida. Manang Aida. Uy, Manang Aida. Aghilaw ka nga, dahil dyan, MT viewers tayo dyan. Oh. Hello Lao po. mo sa ka, Hello. kamakita dati kinalapsa mo. Santa Catalina. Diyan ka makanta no, bayad na kami pesi. Ay, Andiyan ka mo din niya. Sa bali lang kantahanan, kaya't mo. From Bigan City, from Bantay. Nya kaya't mo, sa bali lang kanta. Ha? Guna kita man, muntan mo sa pagano na kita. Ayun di kaya't mo, nya kantay ko yan, nya nagam mo, ibagam. Sir Ronald Gelasio. Yan nga kaya ang kantahan, tagyat mo. Abay, naguyong ka. Ipili mo. Nagan mo lang, ibagam ta kantay, para kang ka. Nagan mo, kahit ko damagan. What is your name? Uy, Ha? Milisyo? Nagpeso tinagam mo kuya. La? Luis ka na. Oh. Manang, nasakit kami, manang ko. Awang ngipin mo, siya ang ngipin ko. Lois! Okay. Ikaw man partner ti Panggi. Tarong kan rambutan. Pero, Lois. Para kini Lois support. Kantaan, lagi tatangar ti ko na kamanay. At damanan ha. Ori kitain ko na doon. Isugar dyan kaya kantain dato ta. Ipakita naman. Apo birthday celebrant. Advance. Advance nga rin niya. kunak no birthday tata ate Casey. Naman ito rin po may kakisang anak. Panggi. Panggi. Manin. Basta yelo. Mga kapelo. Basta naka-stripe. Makapapuisit. Okay natin na po. Bats. Pagkakatawan lang So nakipakita na ka nun. Kataan lang Sigurado Ang magpakita. Bala ka mo dun. Bala ka mo ibabalik ang bagay mo. Nakakatawa man. Nakakatawa. Is, bungat mula mi arambot ang kentaro. Uy. Napigitasyon mo. Oh, Karsaw. Nakinagati aso. Nakinagtabatong mo. Anak sinang puso. Tuwating biglat na. Sumilang sila. Kasi narambutan. Noing kameraen. Baka ay ayaw. Mantabay talok po. Tatarong. Ngay kailamlaman. Anyan anak. Kalnak. Kasanong anak rin. At napay buriti na supot. Naglabayag. Atarong ni Lois. Ay Lois supot ka. Kunak manin. Woo! Ang palakpak Taiwan. Ang palakpak Taiwan napon. Dati yung mga pelo, yalak palakpak. Aba yalo dayjay. Master dayjay tunga. Lakat katawa man, palakpuras mo Luis. Bungat mo lamit, arambot ang kentaro. Nabigsik kalson mo, takinagati aso. Nakita sa patong mo, anak sinang buto ay puso. Tuwating biglat na, sumileng silay. Kasla rambutan, noy kameraen. Maka ay ayaw, mantaba et talokpong. Takat tatarong, ngay kailamlaman. O, datanin bakat na. Anak, kalnak, kasunod ako. At napay buriti na sopo. Naglabayag at araw ni Lois. Ay Lois, supot ka. Anyan anak, kalnak. At napay bulitas na kabering. Naglabayag at araw ni Lois. Uy. Kami sa mabay. Uy. 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 1, 2, 3. Anak, palakpak kayo nga rin naman tan. Partner! Bat! Mano? Bayad! 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 Huwag na rin ka mabuti amin ito na sa baryan.
Apo Balikbayan, bayad. Sino? Si Kapa niya nga po Balikbayan, nagpuspusipos. Anyan at na lang, at napay bulitas na, nagtabayag at arong niloy. Hala, interwang. Bayan. Bayad. Bayad din Apo. Ay, naalaman. Talagang agaramugan to. Ay, Loi. Ang pakugit ka. Thank you, Apo Balikbayan. The Lord has come. Lahat, berting, thank you. Makapaangkit Ma'am. ka mo. So, yung puta niya, puta niya. Hoy, Uguri ka. you're not belong here. Talagang. Uguri ka. Uguri ka. Kaya Jumay, Anya, di sa nga ribo na. nagkasaka si kwarta. Lakay man o tigamit na. Awan tibayad na, di ba? 500. Kanda- Tapos, dato'y pa'y Alfonso, inutang ni Manang Kise. Ala, si Kang nagkarokas mang tagkamata na. Ta, mga ida. Naktakpan. Datane, pitakam. Uy, Gemas. Diyan pa sa mo kanta ko, nagkajap po na baya. Diyan pa yan, di ba kanta? Manang Ikaw ang Kise. patikul nili. Ay, wanem. Abay, nagkanta ka mo tatay, di ba? Abay, nagtibalikbayan ka kasandang maka... Bakit na gamit ka pimpintas na Masyad na pangit. It depends upon situation, ma'am, di ba? Narigri ka ti sitwasyon na mawawatan tayo ka din, Apo. Amay kay gamin dito, taging certain kayo, nag ka. Partner! Ay! Ate Mampay, Apo, kanta akong pa dato, ipaglalaban ko. Kay kanta umlat tagarot at tugawak pay garot. Dato ang kanta ka po, ipaglalaban ko. Ilaban mo, ilaban mo. Correct ka! Ate ang kanta ka po, ipaglalaban ko para kanyami ka na sexy. Ilaban mo, Talpunso. Yung mga sexy, wala kayo sa amin. Okay, dito yung doon Apo tinalpasan me. Naglipasan me, Apo. Ayan, so palakpakan tayo na ako dati. Yes, the one and only ladies and gentlemen from Bantay, Ilocos Sur, isang masigabong palakpakan naman dyan. Yan. Ayan. Ang very unique, very humble, nung Yes. pamati ka. Ate Aida, Adele, all the way from ganun. Bantay, Ilocos Sur. Kabarbaro pa'y dati bado na na eh. Hukay-hukay na ito. Padlaw. Okay. Hukay-hukay na lang. Ah, Apa nagparibad to isa bigat gana na kwarta yung Pass! Pass! At dami para kay kanado ang kanta. Partner? Agbigay, agbigay. Palayo lang kayo na balik bayan. Ako lang pagibantay. Kahit kanting ni bigat. Pag-preter mo na. Ano bang kahit kanting ko ni bigat? Yalanding mo yan. Asa. Ikaw ang pag-asa. Asa, utang. Nasa'yo ang ligaya. Asi gama. Sa piling mo, Luis. Luis, yun ang pagturusa. Uy. Nagdurusa, Luis Manzano. Madilim na kehebang. Di ko na alintana. Dahil sa'yo, Luis. Luis, buhay ko ay nagbago. Good, masen. Sarapong buye. Ano man ang mangyari, mangyari na. Itong grammar mo. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Grammar. Ipaglalaban ko hanggang sa dulo ng
When? Anihin ko ang bata Kasi matanda ka na. kung wala namang siyang pera. Nagluko ka. Mabuti pa si Papa. Batch. Marami siyang pera. Isa pa! Anihin mo ang sexy Kung kunam lang ka na, di ka mo sexy. kung ang pangit ang ugali. Uy, wow. Dati ka pipintasin yung baga. Mabuti pa ang chubby. Lomba-lomba, sobrang yummy. Isa pa! Palakpakan naman dyan! Anihin mo ang asawa Talaga. Nuduwa ti asawa. kung di marunong sa kama. Allah. Mabuti pa si Aida ko ng muta. Mabuti pa si Aida. Masarap siya sa kama. Kunak mo, mabuti pa si Aida. Dalawa ang nasa. Mabuti pa si Aida, dakil ang iwat niya. 5. Anyamaya pa rin ko mo. Anyama na. Organ ka ka, Luis. Ano man ang mangyari, hindi ikaw si Lois. Tatang na. Ipaglalaban ko, ikaw si Tiborcio. Partner. Ah, abay. Gawin ako. Nadardar mo ni Luisa. Isa runong kanuman dahil dahil kasang-sangkot Sa na. random di kadwana. Apay, puros matupulam, di ka katawa. Yan ko lang. Agora ka. Yan ko lang. Basta yelo, makapelo. Apay nga puro. Tupol. Kasi ka. Kahit pa sa akong best friend. Kahit pa sa akong best friend. Kasi ka Bakit? nataksikan. Nakapustiso ka lang sa 330. Yan. Alright, so once again, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin si Mrs. Aida Cariaga without husband. Ebidensya mga without husband. Awa maitugot na. No, day tugot na, husband Kada na. husband na. Agasawa ta. Anya ti anak ta. Ha? Kaslan to sunggo. Kalan to banyasa. Ay, apo. Yan, so ating 604 Oh, parodi ko. viewers. Nalipatak kami. Yan, no, malpas. Malpas ang kanta. Okay, so adapot ti sa nga ribo nga na or mi apo na parwat mi barang mangibingay. Tadi mo nakakanta na awan sound system. Di mo nakakanta na awan pianista. Di mo nakakanta na awan nagpalakpak. Kana nga nakakanta no nga inawis si Casey. Among partner. Itad ko kanya Madam Founder. Oh, Yung tap, okay no? lang ko na nang yung data nagitati Mr. and Mrs. Two. Two. Abay, Mr. and Mrs. Two. Torta. Churches. Puro na lang Ang karte alin ko na sila. nakit. Haan. Ay, thank you. Tapag bayad ko lending ko. Libigat Ano na. ba natin? Pag pre-term mo, Pagbayad ko til lending. anya lending mo ay Asa. anya pa. Asa lang. Asa ka pa. Ayan, so once again, happiest birthday po kini Miss Althea. Miss Althea And Ate Casey. Ayan, so congratulations palakpakan to din po. Madam Casey Yan, Kabakungan. palakpakan ito na po. Yan, because so- she will be migrating in Canada next week. Charis. Yan, so, Thank you. Yes. yan, so, dito yung apo ko, jamming lang nga talaga. Tani man ang Casey kat, in chat na kami apo. Ding, numabalbaling ka, nakay tumantikas to. Nakawon na ta, syempre. Una, syempre, 13 bildeta. Gaso Yung nga. ko na anak ni Casey. Yung ko na ni Casey te ading. Dakay tumay kumanta ko na na. Wow. Kuna na gabi. Hanya iyaban na ida ko na. Kurek ka partner. Arari ko na napay ko na. Nya ko na tay. Ang kay madanagan. Dingding tatet na dato na kin. We, nangigumet. Ko na pabalik bayan. Mm. Ayabam na tante kagtulat tamo ti. Sa gawang 5 ta. Takil mo na best friend. Manoy baga na? Ala kay so kadak tuligas na payag ko ni may sa nga ulo, di ba po? Duwan to ulo mo. So nga ni Bats. Awan mo dumatay ulo, baboy ko ta ulo. Ayan, i-pronounce mo man di batch. Bats. Bath. Kung na mga Nagbatchan nyo. Diyan mo yung kanya nakita nang ipagbagatap tayo. Nagbatch kayo sa seminaryo. Yan, so, Kuya Luis,
Hamok kursunada ni Aida? Ano, di na kamok kaya, bes. Ya? Pas may kanya. Apa ya? Ilustrad ti matris na. Nasingit. Nasipngit. Nasipngat. Kagpapada tayo mga nasipngat dito. Sino ka din na po daw dito? Siya. Basta yelo! Makapelo. Basta naka-stripe, makabuisit. Kung ayaw lang dito, tawad tayo. Uy, aan. Apay por. 40. Basta, so once again, thank you so much po, Tia. Panangawis yung kanyami. Yes. Dati apo ka, jam-jamming lang ang talaga. Jam-jamming. So, hang kami na apo nga makapagbayag pay. Dati apo, Tia, ubraan mi, dagiti kakaduami apo ko't adam ti pagtukaranda. Yes. Yan, best friend talents po, iti page da, Mount Zion, and ate Laida Aida. Adele. AM, one man band. One man band ako no ako. Yes. 24/7 open? Yan. 24/7 pwedeng lapitan. Yes. Ano pag hinihintay nyo? Tawag na. Yes, 7-Eleven din po siya. Yes. Yan, so once again, thank you so much po, Tia, viewers tayo. Thank you so po. much po. Thank you, Tia. 541 viewers, thank you so much po. And of course, Mr. and Mrs. Sarda, the Sweet Blend. Magamit po yun. No agkatel ni Aida ay agsala-sala oray may sana. No agkatel tay lakay birbiru kendan ay nakaryaga. No tay bakla di agkatel agpapaigidlat tataadda ni Aida. Sana talagang kita yun. No lakay di agkatel ay dalat. Siya kata, kapwa nga kwarta ako. No taga Santa Lucia agisupot da. Antoy. Ama, nagkasantala siya. No taga Bantay aglukay-lukay kas lalakay. No taga Kandon adot man nakipunsyon. No taga Kamanggaan narawot dinardaraan. Nong puraw tay bukel tambo-tambo. Tambo-tambo. Nung nalabaga tay bukel bugbugayo. No nasilap tay bukel takikaldin. No nasileng tay bukel. Ana, At dati kurkurso na daag kakakit kita klaonan. ayan na best friend. Apag isang tan. Agis isaw. Ay, sauce. Dajay igate. Alin nung aigid nga na. Bandana laot. Aw. Sirok tipugo. Aw. Nagimas. Nakita ko. Anyang atanagan na. Damagan best friend. Damagamang para kanya. Ka. Sino kanya talutan mo Dahil kay Larry, kay Sirok ni Pugo. Yan dumdumog. Ulo, bakit kitaan? Alam bakit kita? Nagbate! Sumirsire! Ape pimanaw Ano ka ko damagan partner? Uwe, partner ko nga kapintasan, nakapinpintas ka lang nakatagipod ka na. Surutom. Alaha nga deta! Deta! Dinagan mo ka no, adeng. Oh, dinagan mo. Abay, naguyong kayo gama. Oh, Ang aming Ryan ka, no? ang kasatag dama. Asi ka mga best friend. Ay, be. Yung Solmon. Ay, Ay, be. Tinagan mo, be. Ryan. Agkat-katawa ka, be. Nakakat-katawa na. Ni nakapimpintas pe takayang mo ni be. Ala. Maya. Na? Para kanya. Ay, nakakasawa na, partner. Anak bibiyang ko. Bibiyang nasawa na niya kumang. Apay baga kay tugo na. Wow, nasawa na. Share mo Kaya lang. kumang ito, apay ko Ano nasawa. tawid mo? Sikat damdamagin ang itasawam. Kaya mo Nasawa nasawa, kay dapat nasawa ka nakaputo na. mo. Ala, baka mo masigugan ni bagay mo. So, nangasigugam. Wen. Try ta. Kung kami lang kay Uncle Met, si kami, apir naman Uncle. Nagangsig pa tayo mamang Uncle. Aga ano? Aga pang? Nangsig.
No na sileng tay bukel ni Raya. Aha. No natanggen tay mani peanut brittle dayta. Peanut brittle data. No agbabasa tay mani peanut butter dayta. Siya pa nakita mo. Ay, ta. No sagpipiso tay mani beer nuts dayta. Beer nuts data. Magkatipiso pa man eh. No agro-prupa amane Oh. ni Aida. Kaya nga bakit pagka nasa No nabanglo tay mani taga-tampugo dayta. Nagatampugo data. No di pa'y mabugwan amani taga-besalan dayta. Ay, Bastas lasika. No naunag amani taga-poblasyon dayta. Kas lamisis torda. No nabangot amani. Amok. Sino? Saan natin makikita yun? Kapo lang at kwarta ako. Tagabantay. Sumilap ka magamin eh. Silver nga aritos. Kapo kami nga at kwarta ako, ni kaskastada ako, napabibingayan tayo lapta. Kailangan Ala, bagim latan maawatan mi sa saad mo. Mas asyang kami kanyang, syempre, pagbayad mo, tilending mo. Sino data. ti kayat ng amang nayon apo tayo isang sangaribo na nga napalimusan na apo. Gusto? Ipanay. 950 ibayad ako. Ako na yun ang yung manda yung 1,000 na ka. Amo yun ni Aida kat nasayaan nga tao dito. Very humble apo ng mamati kayo. Ay, hangpul niya. Narigat ti at nga ka sa saad ti pa nagbiyak niya makita niyo matirupan ha. Ngam natulungan nyo dito talaga nga ikarkararagan na kayo. Triple kill. Ikarkararagan na kayo tati balay na apo kat asin nagtisimbaan. Asin nagpwede kampusan to. Iso nga dito isang aribo na kat baka kayat yung anayunan apo. Tatay pinaggasolina na ngayon dito inututang na paypayman. May partner, dagurang kanyak. Ala, ibagbaga na tayo paypay sumang partner mo. Kasi maingga na itay ng teta ti kwarta. Kasi pinagtaki pagbagam kanyakon. Uy, kaanang orti magaking ka! Kami nga kanayo nga siya. Ngam ka na yun nga agrigrigat ni Aida. Amuyo ka di. Makita yung amot ni Rupa na. Di pa'y makagatang ti pulbos na. Day ti payut na. Di pa'y makagatang ti bangbang luna. Ngam napuskol. Napuskol ti balitok na. Napuskol pa'y ti silver na. Akar-karo kayo ka na puspusul kayo ka. Napuskol pa'y ti aritos na ngam na ing-ing-pes. Iubo na. Sinulo ng taon. Animal. Okay. Kung kunami lang tagi apo ang magpaypayso. Di kita man na puspusul to rupa mi dahil yun siya. Kalaan kayo. Kami barbas na. Kami barbas ko. Yung mata nagkakainga sa mga. Ayan! Agabay kay mga kadeng. I don't care. La agabay. Nagkamanti ko Kuya Luis. Inumunong ka. Agabay kayo lang. Bagay daw, best friend, bagay. Taga-kalugarap. Taga-begang. Suna. Kaapay maday? Kami ito taga-vegan. Tagabegan. Taga-begang. Ano ti kaldeng dabe? Yore Pogo. Tukar, mestro. No nabangot tay mani taga-kamanggaan sa. Kalawaan. Ay, kalawa di ba? Kamanggaan na sa kaman yun. Tagarod. Gano'n yung kalawaan. Kamanggaan. Nung puraw tay bukol. Gawin ko mga Tambo-tambo. Nung nalabaga tay bukel. Bugbugay. Bugbugay. Nung nangisit tay bukel. Takik. Kaldeng, 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 kaldeng. Nung nasileg tay bukel. Okel, okel ni Lois. No kulay green tay tarong-tarong ni Uncle Lois. Uncle Lois. No batit tay tarong-tarong kaabay na daytay akin daya. No dakkel tay tarong daytay kaabay na daytay makilaot. No naimas tay tarong. Nyamanang? Anya, ilagay mo na. Anya. Certified mimosa ka talaga. Nagay ko kami. Ikargayo yung Sa balik karga. siplak. Pura na. Nyamanang? Ayan. Ay, awak ka.
Naimas ti po tayo da best friend niyo. Pen, mas. Amandalo dyan tabay-tabay. Wen, anyang nga tatiyawit tayo. Dahil ka ni Apo Bats. Nya kaya mo ngayawit. Ha? Nya kaya mo ngayawit. Secret. Ako mo dagiti tartarong kada ukuran ni Casey diti nga minan ni. Eh, Luis, di kaya't nangayawi. Ala ni. Apo! Diyos ko! Agi bagbaga kayo met hangam umno. Makasi ka. Apay mo kaya ngayawit ng kaluwis? So pala pakpakan na nakasiksing lang aruda. Nagpuskol na alahas na nay. Nasiksing lang aruda kasi may patiyawid ko may. Mayat ti anak yaw. Yawit kami. Sunggaw. Mas may kanyang Mapapakidya. Oh, klase iti tarong. At dati babasit. Puraw ken kurkuri ben. At danakot. Tong may kato. Atid kong kinalukumbe. Naimas amin. Basta sumrekara ko. Tay tarong titanot ay nakaang-angdod. Nakaang-angdod. Tay tarong itimang martag Oh. babasit kas labayan. Tay tarong tay sorbitero jak kayat dakkel unay. Tay tarong ni Uncle Luis naka-imas kuna ni Aida. Oray ka lang maaltutan din maiddalan. Tay tarong nga talaga naimas bukbuker na. Oh, naimas iti tarong na vitamina ti tarong tay sudda imasa. Aklasin gitara, oo. Ay nagmayat pa'y nga isaw-saw. Batis ka madis ken maguo. Tay tarong nga talaga paborito ni Aida. Tay tarong nilakay na an-anusan na. Tay tarong manan nilakay na supo pa'y laon kay kaya na. Tay tarong ni Uncle Luis jak kayat tabagin lan Aida. Ngem tay tarong ni Ryan. Sino asawa ni Ryan? Suna. Ay napintas met. Na tay tarong ni Uncle ada kurad na. Tay tarong ni Uncle ada leteg na. Alright, thank you so much. Maraming salamat po. Yan, so thank you so much po. Ken pagyaman mi apo ta naragragsakan kayo dagitin papa ay mi nga sunsonata dagiti gargarak tayo apo tata. So once again, happiest birthday. Thank you po, Uncle. Miss Althea, 16th birthday. And of course, Ate Casey Kabakungan. Yan, so palakpakan tayo man apo dagiti bagbagi tayo tatangan. Ay, speech ka no ni Ate Casey. Kaya tataalak man da ito nga gundaway iti inak panagyaman kadagiti kakadwak iti banda. One man band, Mr. and Mrs. Torda, AM One Man Band, Best Friend Talents Manager Rainier Eliaga, all the way from Santa Lucia, and Silver Boats, Ipagjoan Suliben, ken gikadwak mo tatay mo nga nagawi doon ni Agnes Blaquera, Mount Zion Acoustic, all the way from Tamurong Candon. Agyam manak amin kanyayo kabsat ti an-anos yung nga imay nakidangdanggay da ito nga sangkabasit nga pasot iti panagselebrar mi kenji ka anakak. Agyam manak iti adado nang nangro na iti Mr. and Mrs. Torda Sweet Blend. Thank you Ading Rosel and Papa Bert. Thank you so much. Ti anos yo. No man pa'y awanti na ikarit nga kuha. Naanos na kanya. And
Ahan ko nga makadkadwa isuda iti grupo dangam makadkadwa isuda iti grupo iti lamisaan. One. Ken kastamit and dagiti viewers me. Thank you so much. Ay apo nagngato. Awanon ing kaya. Ayan dating nga rodin apo ti maudi nga sunata ta apan dapay gamin agtukar dagiti kakadwa. When? Kami nga kadkadwa gamin iso na apo nga kuwag kanta ni Mang Narby, Mang Bugoy lang ti asin nga kadkadwa mi. Mga lang kami lang noon dang available dagi duwa. Kami nga unay kadkadwa apo. Pero no kakasuya po nga jamming. Adaman bayad na apo ng awan. Apang kamlat na. Ngayon, kasi mas importante kanya mi apo ti panagdi-jamming. Mabaam data kwarta. Nabimbina sa po nga agraragsak tayo latan. Diba? Ayan. Kwarta kat mabirukan. Yung tipod nung agayam kat saan. Ayan. Thank you so Narigat much na po. mabirukan. Ayan, thank you so much. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Salamat at may gabing nakaraan sa puting kasiyahan. Salamat at tayo'y nagkasamang muli. Salamat at sa pagpawi ng uhaw ay may darating na araw. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Kahit tamis ng ating sama sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Salamat sa'yo, kaibigan ko. Salamat sa'yo. Ayan, maraming salamat. Yan, so, once again, thank you so much po sa the viewers tayo. Gusto na po di paki-like and follow po yung page the Best Friend Talents po. Ang balbalikas, B-E-S-P-R-E-N, Best Friend. Kasi po, Best Friend Talents. Ayan, so iso na po di manager to Best Friend Talents. And the star of the day. What? Again. Star of the night, star of the day. Ate Aida! Laida Adel po. Ayan. So, paki-follow din po yung official account na Laida, L-A-I-D-A, Adel, A-D-E-L. And of course, Ate Casey, kabakungan, the birthday girl, Mount Zion. Mount Zion po.
Mr. and Mrs. Sarda Duo, Sweet Blend. Thank you so much po. Bye-bye. Thank you po. Ni ate ni Nayo, si Udin. Po natin. Thank you, Ma'am Mary Grace Villanueva. Ate Chay, Ma'am Nori Galyarin. Ma'am Emilia Oracion, Sir Roger Magbuwal, Ma'am Emiliana Sumayan, Ma'am Charina Grajedo, Ma'am Luz Piminda Molina, Ma'am Sir John Mark Halas, Ma'am Tit Manzano, Ma'am Shirley Guzman. Yan. Thank you so much po. Dagiti nakibuy-buya ako tata, nakigargarak ka. Ate Risa Tugas. Ala. Ala, nagtigusak mati ko na. Ma'am Fontanilla Nanet. Thank you po, Ma'am Josephine Laureta. Yan, so may kam lang po nagja-jamming. Tita, na ganun. Tatakpit. Thank you, Sir Dennis Mortero. Ninang Mila Duliente. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. Hoy tuloy. Hoy tuloy. Hi everyone, I miss you all. Hi viewers of Mr. and Mrs. Sarda Duo without me. Gosh. Last it ko lang. Hi Ma'am Marlene Domingo. And 288. Pa-follow po ng page namin Best Friend Talents. Ma'am Josephine Laureta. Sino pa eh? Ma'am Sir Dennis Mortero. Shong. Ma'am Charina Liana Grajedo. Sorry, I don't know how to read. And I don't know how to. Ma'am Charina Liana Garrido, paulit-ulit. Ma'am Angelina Isidro. Ma'am Mary Grace Villanueva. Ma'am Emilia Oracion. Baka bilibiro kita sa niyo daw. Single ano. Prefer ko Tikwa. From US. Gosh. Ma'am Katya Francisco Bagain and Sir William Cardenas Sr. Thank you so much. Ma'am Luisa Villan. Sonia. Ma'am Bebe Ju. Ay, Bebe Ju, shakti Bebe ko. Ma'am Nanette Fontanilla. Dami lang kumabasa na. Ito na, diba? Ma'am Leonora Makusi. Ma'am Barbara Hamon. Ma'am Barbara Hammond. Ma'am Maricel Bokyo. Ma'am Norlilyn Teston, Ma'am Marie Monteo, Ma'am Jonalyn Cablinda, Ma'am Normita Renya, Sir Irfan Koreshi, Shara Aldrin Macabello, Ronald Wendia, Abner Jan Simiano, Gineca Leca, Corazon Cabañas, Marcel Torres, Dapten Pascual Rosalia Roman, Maydi Kang Dagwasi, kakaasin na kami. Leilani Sum. Ninang Maria po nga. Ikakaasin na kami. Jurita si Ate Bebe. Ikakaasin na kami. La! Ma'am Sir Valentino Jagono. Sir Eddie Reyes. Kakaasin na kami. And bye-bye po. Sir Joseph Fernandez, shout out. Ma'am Ginalyn Ramba, shout out. Ma'am Bebe Ju, ikakaasin na kami. Ma'am El Charity Vera Livar, ikakaasin na kami Los from Angeles, La Union. La Union. Skyler, ikakaasin na kami. Madaydayaw, ikakaasin na kami. Madaydayaw ti Ilocos, ikakaasin na kami. Madaydayaw. Dapay ni. Ha, ikakaasin na kami. Pada kami lagkakadwa ngamin. Ano po? Lagbasa ka kayo. Nasigar na po and thank you so much po. Ate Rosa Tugas, ikakaasin na kami. Sa Tugas, ikakaasin Sir Abner John Simiano. Ma'am Zenny Mukbel. Ikakaasin na kami. Balaya Balitok. Ikakaasin na kami. Palpalatok ng morning. Naggarumpang ka. Ninang Lovely Gonyo. Ikakaasin na kami. Ma'am Leonie Celestino. Sir Bernabe. Have mercy on us. Ito ka. Kaawaan mo kami. Ma'am Helen Newton. Ikakaasin na kami unahin. Kininamot. Nagbigsa din sa ok na dakos. So, papalak lang dahil. El Chartney. El Chartney. Kingdom.
Ma'am Sonia Mano, Ikakaasin na kami. Auntie Cathy Pablico Valdez, Edelberto Have Corayag, mercy on us. Derlene Cabrillos, Ikakaasin na kami. Tita Marlene Domingo, Ikakaasin na kami. pwede ka mo naman pass. Leslie Kakaasin Bautista, kami ngamin. Natividad Agbayani. Ay, dati gayam amin dagit igbuy-buyan ni, makita ni. Diba? Ay, kasi gayam. Anda kayo may shout out na amin agad-ado kayong ako. Nakadudugayam ni. Ma'am Lejano Kakaasin Jocelyn. na kami, ma'am. Pwede ka mo naman malpas dati kakaasin na. Kakaasin na karoon. Tita Zenny Mukbang. Ikakaasin na. Amay po, Uncle Benjamin Domingo. Ang yaman na. Nagimos nandito lang, nagimos ang lasang. Nagas.